Da li kada neko kaže da Bog da ti se desilo to i to iz nekog razloga, da li to ima neko značenje da će tom nekom nešto da se desi ili to znači da su samo prazne reči u svakom slučaju? U Bibliji jasno piše da nijedna kletva na pobožnog čoveka ne vredi ništa. Znači, ukoliko čovjek živi moralno, može neko da ga kune, da mu baca prokletstvo, da ga proklinje, to ne vredi ništa. Znači, bacanje prokletstva je jedna vrsta prizivanja demona. Tako da, ljudi koji žive moralno, nikakva vražbina, to jasno piše u Bibliji, nikakva vražbina ni prokletstvo ne može da negativno deluje na moralnog čovjeka. Znači, ne utiče.